سر جگرخوین به داوی بینن ایرو سی و سیمین سالوگر شاعر کرد سیدای جگرخوینه البستوان کرد دی نافدار جگرخوین دی سال 1930 دا لگند حسار یه گریدای مردین باکوری کرسان اش دایک بویه دی 22 ماه جوت ماه دا یعنی وکه ایرو سال 1984 لسوید پایتخت سوید استکهلم وفات کریه جگرخوین لباجار قامیشلوی روجاوای کردستان جی هاتیه و شارتن نهاجی گوراوی لقامیشلوی جگرخوین یەکێکە لەو شاعرە دیارە بەناوبانگانەی کورد کە بە قوربانگی شیعرە نەتەوەیی و شۆڕژگەڕیەکانی نووسیون بەڵام لای گوێگری سۆرانی کورمانجی هەورامی هەموو ئەو ناوێکی زیندووە شیعرەکانی لە هەستێکی بەرزی شۆڕژگەڕیدان زۆر حەماسی بوون یەکێ لە بۆ نمونە دوو لە ناودارترین شیعرەکانی کینەئەم ئەویتریان کوردن و مەردن و بەرخۆش لەسەر خۆ بوون ئێستا ڤیتیەک لەسەر ژیانی جگەرخوێن ببینن جگرخوین بکەدا خۆیان بێوەستان و بەرهەمن خوا یەن پرهێژە بۆ هەلگرێ خەتیرەیە ئازادی و ڕزگاریە کوردستانی و دەرکەتناوێ ji bin nîr û qeyd û bendên dagîrker û çewserên Kurd û Kurdistanê. Cegerxwîn bandoreka pir eyan û berçav li ser rewşenbîr û helbestvanên Rojavayê Kurdistanê jî kir û ji piraniya wan re bû wek mamoste û semboleka nemir. Ev yek jî di nivîs û helbestên wan kesan de ku li ser Cegerxwîn hatine nivîsandin eşkere û diyar dibe. Ronakbîrê Kurd yê koçkirî Rezoyê Osê li ser Cegerxwîn û hat bêje. Cegerxwîn ne tenê helbestvanekî Kurd e, lê nivîskarekî rengarenk e jî. Vî helbestvanî bêtirî 20 pirtûkan li şûnxwe hiştine. Cegerxwîn rist di salên xwendinê de dihûnan, lê destpêka helbesta rûniştî sala 1924 bû ku ji vir û pê de rêça kurdewarî, millet û niştîmanperweriyê girt û semta xwe kira xebata gel. Cegerxwîn di civaka xwe de mirovekî aktîv bû, hevpar û hevpişkê gelek çalakiyên civakî, çandî û siyasî bû. Helbestvanê hêja Yûsifê Barazî ango bêbuhar jî Seydayê Cegerxwîn wek semboleka neteweyî û edebî dibîne û di helbesteka xwe de wiha li ser wî dibêje. Hey demguhêrê şehreza yûrî gagarînê me Kurd ew zengila bîkbend tûyî Seyda Cegerxwînê welat William Shakespeare jî ne wek zanyariyê êrast de Kurdê nezan mabû li paş bêhişt dijî werbê felat taxûr çima qalwî bikim taxûr ji bo Kurdan tûyî ew Eflaton çi bikim ji wî carkî bi kêrî Kurd nehat. Her wiha nûjen di helbesteka xwe de bi vî awayî behsa Seydayê Cegerxwîn dike û dibêje. Wek Pûşkîn û Nîro de Seyda pengavet çira dirêse û dihûne hêdî hêdî lê dira bis dide û ba dide carna lê dizîvira pêre diwezinîne ji ber karî wî pira dezgehê wî hêja ye wek neqşa li kevira wî ev berdaye berxwe Seyda xweş pê de dira bes dilê wî sekinî nema giha bixwera îca gotin Seyda mir çi derewa çi vira ê bê Seydayê Kurd mir Seydayê wan bimira ger bavê te şêrîn e bavê min şêrîntir e. Bessa Mustafa Rûda بۆ هەواڵێکی